Abigail gur tóirt cúlach, fáilach fu gin ar an stáv, poid coffi, do cheadach mo chimiisiol a bhúrst. Sin streisio ha mi a geanú recipíon a ha tóirt tolachas cú eis a bhíoh furiste fu tain cúteoch. Higisteach cúldarám. Inniu ha mi a geanú luai Leekis, le bhí ga chhlachcach an an brot Coiridh garlic, chilli agus ginger. Ha seo lán dahan, texture agus maias, eis nam bhechsa ha cuach an sláni san brot a ha seo. Bhí mo granny a fás Leekis eis had go ma mór. Smar sin ha mi go ma jódoch a bhí a cócaroch le Leekis eis cúteoch a bhí naich. San brot a ha seo sé in Leekis in rúnach. Ha mi dul jarach seo an an pís an buc eis nuair sin satami isteach in a fanna. Los go bhfuil in Leekis seo bud gin buc ha mi dul a chlachcach gaa, ach ma bha fer mórachit bud di ddíoch in a chlachcach. Ha mi smúneach go bhfuil an dói ha mi a jarach seo colach dí se video sin ha mi crut go bhfuil siúr fíking bhíon Kendall Jenner a jarach cucumber. Anis. Sin isteach. Agus Coiridh sin ha sin georí in chilli. Ach mar na chalúdéal ar spísroch ha néimiún chilli chur isteach idir. Féimi mi cainach agus glánach mo lávan iste a bhí gearach in chilli, or chan mi a georí gníide suas marráin nó ans na súlan acum. Nis, yw mi in siúl amach. Agus ha sin georí pís ma ginger cúteoch. Ha mi dul a rúscach in ginger, agus sé tip ma ha seo díoch bhí a clecha cool Spáin ar son a bhí rúscach in ginger. Ha go ma ferris nachal? Ó scéile a fáilach ge ginger. Ha mi smúneach a glad tóirs blas ma ga rut sa mi. Agus ha mi dul a jarach in ginger acing an pís an buc. Níl sem té hán mi in a bhí gearach ar an camera. Ha mi faraching rud gin nervous. Sin tíoch georí go mi an pís an buc go leor, gus an hóisich a leach an sa fanna. Se sin gléimhach. Eis sin an is disisiil ar sonagol ar an chess. Seanis, agus cuirí mi an chess suas go chess mianoch, stácha seach. Eis ha sin georí bacan óla chraneolda ar múlach sin. Eis cuirí mi múlach a fanna ar díoch ar son 5 minútin gus an tóisich in Leekis acing a leach. Agus mar a chana siad lo an sló ar son an pís seo, ar son ha sin georí go mi a Leekis snok agus milliis, agus na saite i gachas duat nas milliis a bhí siad. Ha mi dul a chuir súlvach. Oh, wow! Ha sin an is a quad fata na seár. Ha an Leekis ar leach agus ha ruddig an glensoch mar a híisiú. Aber go bhfuil fáilach áling a tín mo seo an is. Snok agus milliis. Eis tí seo mi dul a chuir na spísan. Ha paprika, cumin, turmeric agus pútar curryacing. Eis heid sin isteach ar som blas ma a chuirise an brot acing. Agus ha céir cloves garlic acing. Isteach lá. Agus muski hi mi sin richéle. Oh wow, ha yn is a faraching yn fáilach gin a spísan a tín richéle. Agus dí seo ha mi dul a chuir lentils jerach agus had seo uabasoch héin magút, los go bhfuil lán fiber. Seo nis. Agus dí sin cuirí mi an stóg circ. Muski hi mi sin richéle agus cuirí mi an múlachar ar son fascar 5 minútin. Ha sin georí an tóisich na lentils a bhí a príchá sa fanna. Mus tóisich sin a bhí curisteach na chickpeas agus cúteoch in báine coconut. Ha na lentils in is fasc ar a bhí prích. Agus mar sin ha mi dul a chuir na chickpeas agus in báine coconut acing isteach. Sin na chickpeas a dul isteach. Cuirí mi an báine coconut ríis agus rud gin cútarmach mi dhéon sin chan georí go mi an brot a gal
ítear leis go tóisich splatach agus chanealú a ciúirí sin. A seo chuad vid gin grot an rás ach nuair a nímí bach an muscútachar bí a chuad fatan na seo. Ai seo far a vís I maide go tagart tá mi dul gacal seo ar an hés ar son 10 mínútin alle. Seáidir seo, Tá sin a chuad cho ma. Mi dul chud bach an saling ríist. Díoch leis go bhfuil mi hén go ma déal ar saling. Jonis. Stoch bach an na bharach gach. An éim sin ís go dunne. Agus musci mí sin de chéile. Agus díoch fac mí sin díoch ar son droiseach bach ach dí an cainteoch nach bí an Brot ac de gal ítear. Tá seo glensoch falain agus is tolam hín bléiteach an chilli agus herbs ar an bhúdach. Sin éis, bóla mór Brot trí taobhann henne, ha mí sminneach gine mi hín an éirid.